Yemuganga FM. Azvisineka reketi muningira kuti zvanga zvakamira seika kubva panamba 10 kusvika patari panapa nditika ataningira isusu kuti anyamashi uno atina namba 10 atina namba 9 atine namba 8 namba 8 anokwana kuita matatu ngoma pasi chipande asiyana ineni poita Bonnie yanda here posoti Richard Dzambori rambaimbaye nechirandu Super Sounds amukomana John atobva ipapo toenda pa namba 7 apa kamira ipo na Vax Fire nengoma ikazi zino irema atone namba 6 apa kamira Stanford amuchaneyo nengoma yakazi amaimwana namba 5 apa kamira ipo na Ellen Sogisi nengoma namatwai namba 4 apa kamira Joseph Mopisa nengoma akuchona John athani namba 3 apa takamira panapa apa kamira ipo Kingston Masungwe nengoma yakazwi kuromba nevanhu. Asisine mwe Zimbabwe ka araketi peta simuka atione kuti ndiani wakaima pana batu nyamashi uno wanditika Number 2. Ataurai mwanyisa Antongo maikade soko kakumira pana batu nyamashi uno wanditika araketi ningire pa predict and win agule tinaye rafu wetera taurai mwanyisa atiri kundona isusu kuti apana ambo votera taurai mwanyisa kutoka bila pana batu wanditika mama we bwa asinure musimu mwe amakate pindure tosishe nekuwa imwechete nishamira netariro nimekore muchanizwa aiware kani bekotenda kukurumbure Zimbabwe kamsane kwatanga tiri kuita mukati mechini chirongwa akufa pana chitanga kane 5 nengwadza 5 minutes past 8 achiri chirongwa ave muganga FM sungura top 10 chirongwa chamunenge muri kupuwa musiwe muvure wega kana Dr. Tuve chirongwa chiri kusimudzirwa kana kuti kusponsora baba Simon Matinyara avanenge vari kupa airtime pa chirongwa cha predict patinoita predict and win apa chirongwa ichi chicha nditika akuti fembera kuziya kuti njeno kaima pa number 1 kana kuti njeno kaima pa number 2 awotumira mwati pa number dzinoti idzo na 0771215723 auchini bwira ndiana uri kufungidzira kuti ndiye akaima pa number 1 kana kuti ndiana uri kufungira kuti ndiye akaima pa number 2 akana awavotera iwewe aita mukana wokuti wapinda apa makwikwi aya akaita uka number 1 kana utakata number 2 aunenge waita mukana kawo kuwana airtime yako anditika apa basa mwana Matinyara vanwanikwa apa shop yavo iri opposite Siga Photos apa ndazvokutekesa mapatsi emabhasikoro mapatsi emagesha ane zvimwe zvakasiyana siyana amarime emotokari ane zvimwe zvakapaurana paurana anditika apa Green Door arakaningirira kumabirira andopa munovawana ipapa baba Simon Matinyara anditi azvisine muri Zimbabwe rekaiti simuke isusu tione kuti ndiani wakaima pa number 1 nyamashi uno. Number 1. Father King, yeah. Country,
kigiza akanye kwengoma arikaitite makorokoto kumujaha ange kupinda kakade pamakwipa papa achindokunda kakuita number 1 arikaiti ningire pa predict and win kuti uripoera afembera apa atiri kundoona isusu kuti pana atakunda matinyarare ati iyena pa number 1 pana kingidza nengoma kanyi kwengoma arikaititi makorokoto makuru akuna takunda matinyara ndikupinda pachirongwa avanga vavhota vari vairi but apa nguva apana vhota na 8 minutes past 8 apoita sovhota na 10 minutes past 8 arikainipenda kutenda kukurumuresi vamwe ukavhura usafara kanifungisa tariro achitamba mudariro Dr. Jude